at pagkikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong Dagupeño, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Superstakes Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. In the morning. In the morning. 4 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabwasan, ipapanungtal tila sa programan Early in the Morning. Maabig ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin dumuringal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag na bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdumag ti daytoy nga programa tayo sapay kuma. At da kayo tinasya at nga kasasaad tapta nga aldaw iti biyernes. Hanggaman untan danom nin sinsya at downtown area tan arum nirang kabarangayan jad siyudad tayon Dagupan. Jad social media nanungnung tayo raratan ya ipopost ay blablag daratan nasaratay vloggerist nantoy itsura antoy kipapasenda lugar da pinablimiran na dumaringal. Walay babantayan minon ni Manlabatla na manager Joey Baby. Nilirad sa may kabalag nin sinsya na danom ditan ad Lasip Grande. Ya tinawag dan surfing capital of Dagupan.
Paluri ka lang, may lay na itawag na dagupan. Impos lalamat ng amigo Buds Vidal. Impurward to lalamat at siya no anto'y sitwasyon ja da downtown area. Danom ninsin siya. Pero amay balat, sumanlilikot, mampapalakpak, tan misasalamat. Ada saray opisyalis at gobyerno, yamangi iter na sararatay relief ay antulaya. Antulaya, ay ala so tatawagan tayo new normal. Ada sarayan na kaplusan. Ya tinaon-taon, mamimpiga tayo ya nadudulap ada tinaon-taon. Pero nanangnang nyo, yang ganatan, pari-pari hunin sinsya so sistema panangi iter na sararatay relief yagawon dan ipal irarayan pero los buenos ya opisyalis gobyerno Early in the morning. bari-bari bambano bailaki bato-bato sa langit tamaan magalit ka na kung magalit Early in the morning. antulay nagagawad mundo kabaluyan ninyo kapigan labat may agawal alamat ya impamartog ad Zamboanga City natan jad Thailand Thailand estudyante mat minor de edad nan papartugmet pigara so inatoytan asugat-sugatan antis siya gawon tutan niya ula diskwila ang pinaltugto sulaki tansay baito niya edabong Early in the morning. antulay nagagawad mundo at ate gagimira gadget araya so internet dumala sunana iterton impluensya ada saray kalanguran jad social media yan nanunang ng muraratan dakdakal sunana impluensyaan jad social media nabasam iray kababalaghan paluri katay mangipusiran social media ya bahay ninakaw kasagsagan ng baha paluri mo pati abong takuun dala search warrant nagbunga ng shabu ay makapakin iraraya milagrulan maungyay nagagawa tate gagimira Early in the morning. panunton mambunga na shabu tay search warrant toy panuntan takuun may abong lugan niya kasagsagan na bagyo tandulap ikargadan malita may abong agaylaya katun aliwaso influensya dyan social media dating gagimira nununang nang ko babasan ko ay makakalukak ya bukbukor at baka nanang day bagadot singalanan ang bagal kinat na uno-ulukak ya bukbukor ko Early in the morning. palurikatan ya headline labat iraratan headline caption da bahay ninakaw kasagsagan ng baha search warrant nagbunga ng shabu at least nai-entertain tayo, di ba? Talaga untan sa media to educate and to entertain. Luwalabat to inform. Early in the morning. To entertain. Kaya nai-entertain tayo. Si Esteban Arenas Jr. Litan ada lasip grande nalner lay abung to niya. Baka nilagpasan da kalalamat ada satay relief makapasinagem pinablimiran na dumurengel say totoo natatalem ed danom awat tanya manalagar ed sararayan opisyal na baloy ya mangibunog na say relief ya atalem lara ed danom manalagar iran sampug tao no simmabila iraramay politiko uyagan tepakan antulay nagagawa normal labat laya suunya tate gagimira walay i-share ko pa ya video wala i-share ko na video
ya mga itor na komentaryo o dasayay unyaran na gagawan sitwasyon. Agapiga natunyag suliknaan nyo at ibabalikas nasayan na vlogger o vloggeries at social media ya marakop sa presentasyon to at unyala ya sitwasyon Engineer El Presidente Nixon Dakal ay paway mo pa man. Baka na naman. Yan. Pero, pagdating ng eleksyon yan, mabigyan ka lang ng 500 pesos, bibigay ka na. Pansin ko lang, bakit ba kailangan palaging pinapalakpakan ang mga nakaupo sa gobyerno kapag namimigay sila ng relief goods tuwing may kalamidad? Oo, malaking tulong ang relief goods. At hindi ko rin masisisi ang mga taong nasalantakong na nagpapasalamat sila. Kailangan naman, di ba? Kailangan nila yun. Pero, tang-tang na naman, excuse my words ha, gusto ko talaga magmura. Every year na lang ganito eh. May bagyo, may baha, may mga nawawalan ng bahay at kabuhayan. Tapos, relief goods. Tapos, thank you po. Tapos, resilient ang mga Pilipino. Pero kailan natin pag-uusapan ang solusyon? Kailan tayo titigil sa puro band-aid na solusyon? Kailan natin tatanungin kung bakit taon-taon na lang may ganitong nangyayari at bakit parang paulit-ulit na lang din ang ginagawa? Hindi masama ang tumulong. Hindi masama ang magpasalamat. Pero sana, huwag nating gawing normal ang paulit-ulit na problema dahil lang marunong tayong bumangon. Di ba? Hindi dapat puro Filipinos are resilient. Hindi. May mali. Hindi natin kailangan maging resilient forever. Ayun. Kailangan diba? natin ng system. Malilinaw. At Hindi ate Gagibira. paulit-ulit na At tayo kailangan niya nilalagay si sa katayo ganitong lang ng sitwasyon. resilient niya. Pero sana, Singa, for once, untala, huwag normal tayong laya. pumalakpak. Ya nagagawa bilay tayo. Pinablimiran na dumuringal ya. Ayala. Kada na dulap tayo, tinaon latan, mamidwa, mamitlo, taloy taon, at watala at ate Gagimira, ya alagaron tila tayo relief, ang gano watalan at halum kala, sanago kalam manalagar, satan ya relief, kabubukta, at walay untalan nun sabi, maipal irang politiko, palakpakan, iraratan, at may salamat tini, lapot ang ito na relief, pero kaskasyan tayo balot. Lalaon na sarara may buwis tayo oy. Ya, watan, ya nalulustay, ni trilyon, nababala nga kwarta para sa tay proyekto kumon at panumper o dino pang-control na sa untala flood mitigation na project pang-control at dulap. Pero anto, so nagagaw-gawa, danda kalabat na pigaran na kilon na bula, sardinas, di anto kamalatan. Salamat, palakpakan, bidala si politiko. Ay, walay caller tayo. Hello, good morning. Hello, good morning, Sir Oli. Hantutan. Si Kate. Taga-inol kayo, madam. Anto'y ngaran nyo? Mayumbo, Catherine Andaya. Kate, anto labo sa problema. Ang pula, sir. Timawag ay tanang tungtong kami ng barangay. Ay suod satan, sir. At kandi, Josephine Fernandez, Bobby Fernandez, ang si Divina. Nang tungtong kami na tara problema. Katong timawag ay tapanganinis ang sungaranda. Sa kondisyon, tapi ano agdakala idemanda, ungkaro ka na public apology, pinandaral mo si Karaw, man. Talagaan. Yes, sir. Salamat din si kayo, ha. Salamat din sa atin na istasyon nyo. At least, nibus nyo ko lapat. Supotang naulo. Salamat si kayo, sir. At least, Sige. Maminsan,
nunot yun ang turatay na pag yun ibalikas ng gawaan. Sa piano, kila na pasubog na kayo na pala na kaso. Thank you very much, Satan. Oh, Itan, asumpalan mo ya dinudural iraratan at ire, datan. Hinawit na kay barangay. Sa kondisyon, public apology. Nako! Orly in the morning. Kulang na malita si Orly Gutisa. Ay, Orly man na yung ngarantuman. Si Gutisa, wa. Pimigar lalabot at ate gagiwira. Orly in the morning. Pero, antayo kasi, ayay social media, si katuyay manginulukas mo na say katuan. Wala rin balikas mo natan, siya abalang mo, padalan laman, pero recorded manaya, isang kalamot man salita, dumala, supawayan tumay salitam, ipaway damay, video ya unaan niya imbagam. Katumot siya pamaungan tuya, kabaluyan, kanyan, araramay salita ng Orly Gutisa, Senado, ng sikatoso yung imbestigaan, akarecord man. Anang nang damot iraramay litrato to, picture to, yung papanang nang ton, sikato at mangidi-deliver na say malita. Natan, apwersa, apwersa. Ang iter na say affidavit to niya. Ang iter na say affidavit to niya. Ya, angga po kunoy katuan eda sararatan, ya imbabalikas to, pero papaway balot ada samay social media, ya walay telephone conversation, ya si kato sa pinilit, ya manggawa na sananin lamot, ya affidavit. Orly in the morning. Okay? So, unya, kasumpalan yung mangibalikas na sararate untan iran salita. Okay, Mait Fernandez, ang taklaso itatawag mo, pabitlam labat sungaran mo, okay la, bitlak la. Tapi agtala na disturbo at saya momentum na issue siya didiskusyon tayo at sarayang kapluzan. Orly in the morning. Okay. Nakarkula eh. Abalang laingan. Ay, nako. Masyado na wakin. May nabitla. Siyempre, takayo natutul. Untal labat-latan. So, singasalat. Sige pa. Subukan ko pa ay. Mabubot eh. Hello. Good morning. Good morning, Idol. Paya. Barangay, Dimaan. Babala. Binilalingaran mo. Okay lang, Mait. Mandadoon kami, Idol. Yung nanggal mula kung mamingaran mo. Kala doon pagkatawa ka. Ay, okay. Sige. At ang labat-la. So, sina konsulasyon niya na iter tayo. At anos ng pandiringal at ate gagimira. Si Mait, anos to kalamor, yawatan ng paglay na kalsada, ya mangiwawanwan na sararatay ugugaw ya umbultang, ya unurong ditan at Central Elementary School. Pero sa ikwanto si kanan Mr. Guadis, si Rinaldo Guadis, panamus mumot kari, kwanto? Panamus mo pamot si Mait, Idol Orly, kanan Rinaldo Guadis. Natan. Nadudulap katan, tamlatan, Mait. Okay, pawil toilet issue. Nakakarkulala. Abalang tila lang ito issue. Sumakapas sinagam niya nagagaw-gawa. Adulap kala. Adulap kala. Atalo-talong kala. Labir kala, labir. Yung mana alagar, ang babae lang mo ibaga, satay, kabayag da, yaman talumpati, man salita, alaga rin yuran sampagtaw, antisiran, unsabi, pa-picture, paipal, kabubukta, sarata na ingungo tyo na nakawat, kila na rilip, palakpakan la, tipak-tipak diman, tipak-tipak dya. Salamat! Orly in the morning. Salamat. Kwartayo raratan. Kwartayo raratan. Idanda kayo na untalaya. Pakakal mo ang danitan, pero los binos. Orly in the morning. Unyala siren. Unyala. Awatun tila te untalaya kipapasan siren. Awatun tila ya normal latan. Ya tinaon tayo nadudulap. Mamimpiga tayo nadulap at tinaon.
normal latan sire natatiga gimira ang kapulay remedyo. Kanyan, eleksyon, nitan, aray karakal na kinarakot da sararatay flood control projects pero Los Benos si pararata na politiko. Jad karakal na sararata na kinurakot da eleksyon. Danda kilabat na 500 to 3,000 pesos, 4,000 pesos. Asumpala, loob lamat na sakitaon, asumpala, iman, suingungot yo. Ni talalamat sudulap, amay-amay lalamat, ya salita, amay-amay lalamat, ya sanok na linawa, amay-amay agi ipopo sa social media, pero no sim mabirilip, palakpakan, salamat. Early in the morning. Makapasinagem. Ya unyalan unyan mabet-bet kun inuman sulwak. Alingwanan nyo lan amin. Suuntalan na. Ay age. Unsang pagkat abong mo, nasabian mo'y abong mo, danom ninsin siya. Halos agka makaugip, tatatalaranan mo si itagay na danom. Ula kalaed bubong, no dimmalan balat surasyon, salamat, salamat, patron. Kaskasan iray negosyante. Sarado su pwesto ang gapoy nalalako nalulugi su negosyo. Early in the morning. Kaskasan iray estudyante. Dulap su eskwelaan ang gapoy urong ang gapoy naaaral. Early in the morning. Kaskasan iray dumaralos sumisigay agara makapanlaot tabagyo madaluyon ang gapoy siraan na umbalay taditan tayo mo Atlante minanabang eda sararatan ya produkto ed dayat yung mga iter na say protina ed laman at sa panamaglay na sararaya ya sumisigay. Agara makapaway. Gara makalaot. Ta malasot. Madaluyon. Bagyo. Delikado. Si Dumaralos. Nadulap ya amin. Iraraman si intatanong to nalunos. Apirdi lalamat. At ate gagimira. Iray Dumaralos. Kaskasyan iraraya. Ya si karani so napapaulyanan. Pinablimiran dureng. Sari tumatricycle. Ya ag makadalan talapod atagay sudanom at karsada. Agara makaloob. Naerep sumakina mantulak ira. Ang gapoy na almuda. Antoy pambilay na pamilya ay untala si rin alagaran tila batla ya puro unyalan lanang so nagagaw-gawa agkini na tunyag agkini na bangon agkini makanunot na pamaongan nyo Early in the morning. pero Los Benos makapasinagamawa on sabiray Punsyo Pilato ya politiko awit dalay bulas, samantalang saray totoo ya manalagar, sampag tao, ya ababad irad danom, atalo-talom irad danom, ya mang-create ni traffic at panagbunog na sararatay relief, akin at di man mo ikargad saray pasan niya, walay danom, inta mayamay mo at sunaalmom ya pasan niya panginan, yan na yarin, di man umpila iraratay totoo, yag kalama ka isturbod traffic, yag mo't ira natalem. At danom, andi,
Isan ka natan laang mo yung mikropono. Simmabila, wadyala, onuran man tan unagaw, dilakman o dinukate, wadya so panangaro. Yaman sisirbid si kayo. Nako. Early in the morning. Tipak, palakpak, lakap-lakap, pa-picture-picture. Gunggo na yo. Atala si rin sa gobyernon kanapagan nyo. Kanyan, no eleksyon lalamat, paldo-paldo, ta balbalag mo lanti supundo. Ya imbes siya pinabangan nyo para sa raratan niya proyekton, makapangiter na sa untalan, trabaho, tan income, da gobyerno makapan-generate na income tan makapan-generate na employment iraratan niya proyekto, ande, imalita da. Tantoy, bigyan mo lang yan. Mamaya, yung mga sigaw-sigaw na yan, yung mga hinagpis na yan, wala yan kapag ka sila ay nabigyan. Early in the morning. Kaskasan sumatinuntuo at kasiksikanan nyo. Tinaon-taon latan, mamitlo, mamipat tayo yan nadudulap at sakibulan o sakitaon. Agtini ang uman. Ang gapurarata niya singa moral lessons. Niluwot-luwot da kala. Misasalamat ka ni. Paninegosyo ang dalay politika kabaluyan. Kay dan tira kasi napangkanaw-nawa, kasalanan tilam lamang, yabutan tiratan. Danyura na pangkanaw-nawa manserbe, danyura kawos, kawos, nakagalangan, kawos na untalan na panserbisyo ada gobyerno. You have the government you deserve. Hanggat agtayo manunot na duga. Hanggat agtayo umanon sa sistema. Mansin siya tayon unya. Noon niya lan unya. Mabebe mon inuman sulwa. Sa ikwanan yung rehidor second season laya ya dulap kwanto ay agi masaya wa. Sa ikwanan Lawrence Stonebridge flood control long term systematic political buwisness. Ay systemic ya korupsyon at ate gagimira. Ya si katulay normal, new normal natanat sarayang kaplusan. Ninanakawan ka na pinapalakpakan mo pa. Early in the morning. Ninanakawan ka na sinusuportahan mo pa. Early in the morning. Ninanakawan ka na niyayakap mo pa, hinahalikan mo pa, nagpapalitrato ka pa. Early in the morning. Toy, mampanang ng tilad sa psychiatrist. Limpyo ni kasi, so panagnunot tayo. Ay nako, maong ni bulalo, maong ni dinakdakan, tawalay utok to. Wadyan ni pakabat, tan paimano manlalapod saray manangantabay. Orly Navarro sa 88.1. Early in the morning.
Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palito na! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho.
magkotso pa. Early in the morning. Tuloy sa programa tayo. Early in the morning. Jalabat at paborito yun ni stasyon DWGE 88.1. Kaiba yun sa amigo yo, your one and early in the morning sa kabusol na sari balasubas. Matataka wad gobyerno tanjad sa syudad inarubalot na saray nalalamas tan mananisya ed katwaan. Early in the morning. Calamity fund. Di ba? Appropriation na calamity fund. Siya pa'y makakalmod sa tanay. Pangasaliwandad sa raratay relief o goods daay. Sige pa si Ren. Nang nangyunatan. No panon. Wala ray barangay kapitanes. Dyan sa kaya barangay. Walay barangay kapitan. Mangaliw na satay relief. Relief goods. Say panagsaliw to may sakaya kapitan 1,002 so sakay 25 kilos siya bulas. May sakay 1,004. May sakay 1,003. Oy, sa iba ka na, dependent klase. Kung naman, pero parparihumot lamang. Early in the morning. Pangaliwan da balot oy. Ganayari nagkamangaliw. Di man ed negosyo data. No kapitan ka ay dapat dimang ka. Early in the morning. Pero Los Vinos. Di ba? Happy birthday kinan Renz Remugat. 24th na birthday to natan ng Renz Remugat sa pinablin anak ng Don Renato Remugat. Okay, pa-shout out kuno ditan ed Mejías Store ed Arellano. Watan si Raul, tan si Ruben, paring Ruben Mejia. Tan Christy Cantago, Manderengel ed Sarayan Kaplusan. Si Cheryl Fernandez, pabati raw sina Divina Kulabat, Josephine Fernandez. Nandyan daw sila sa Action Center naka-duty sa mga evacuee. 24 hours duty daw sila dyan. Dosi nga kamula sirin evacuee, yawatan la. Yaditang kala unuugip. Ada sa tay evacuation center. 24 hours, dagkaw na alis. Sige lang. Christy Andaya, Cristita Reyes. Ito so talagang tunay ang aran mo. Sige lang, banat lang. Nathan, takot kamot lamang manaya, pailanda kay kaso. Say kasalat to, man public apology, Nathan. Early in the morning. Nag-aaway-away, magkakapit-bahay, si Urli nadadamay. Early in the morning. Sa ikwanan, Erlinda Magalong Sernando, dulap lamot. Dulap lamot. Ay talaga untan. Normal latan. Early Di bale na dulap kayo. Nakakalimutan nyo. Ito, bigyan ka ng pera. Bigyan ka ng relief. Nakalimutan na. Nakalimutan na yung Diyos, pati Diyos nga nakakalimutan, di ba? Nawala rin unya, ya calamity. Dasal. Diyos ko. Na nasumpal si kalamidad. Disko. Early in the morning. Hey, reaksyon na Masin Jersey, Pantujay. Good morning, Kuya. Marakap my statement to my commentator. It's okay to be resilient on a particular matter, but it should not be forever.
No DJ kayo kuya aga makasabay landline at request di man. Talagan unta niya amayamay ni siya so loyal listeners and followers show wherever you may go or wherever we may go. Thank you. Ingat always. Dagupan is not complete without you on the air. Ay salamat. Salamat at pantitiwala yo ha. Early in the morning. Oh, sabi niya rito, pakiplay na ani may classic rock music ya balong malalim. Mga Gen X rockers. Early in the morning. Gusto raw niyang mag-swimming sa balong malalim, ngunit di pwede sapagkat madilim. Early in the morning. Si Edgar tan si Reza ditan ada mangaldan ditan ada sa kantina da ya dakdakal kunoy customer dan mamakan ya narirengel daya na programa tayo. Oh, mana anak mat ira ditan ada barangay Karael sa ikwanon 0948-129-2588. Good morning, idol. Dulap lamat jad barangay mi Karael. Si Katulaya so propisya na Diyos. Asinggerlan mangukum so Diyos. Prophecy. Kanto. Good morning, idol. Dito, wala pang binibigay na relief dito sa Karael. Early in the morning. Agkini Narner Alagaryo. Oh, antoy anunsyo kagawad Joel de la Cruz. Antoy anunsyo tan antoy paway natan ada sarayan na kaplusan. Magaylay swerte tumay sa kaya amigo kay. Ya maswerte lanang ada satay numero. Early in the morning. Manong Ben Jubilanos, si Master Sarlo Gonzales, Engineer Rodolfo Dion, Esteban Lopez Arenas Jr., yaag makapaway ditan at abungto lapulantid asalinap na danom. Ma'am Jenky Alagadan, ninyo logi negosyo, ditan at downtown, ya dati-rati maawang so parking area ditan ada kolay socialite pero danom dulap siya pa'y man park ditan di na perde so hanap buhay halos angga pumat so ulla ditan ada sa may masarap grill ditan lapulantid atagay so danom o ararame man salat na dalar no talagang kaukulanda laon datan at socialite. Agawad Ricardo Calderon na barangay Pantal, Cecilia Morante. O kumusta unda si Jerry Bangking Villamil? Kumusta ka kuno Juanon Loren? Si Boy Rilis, kaskasan kalamor si Boy Rilis, kabanguntod kabuasan. Sa igawon to laba la manlimas la at loob na abong to ng Boy Rilis. Ditan at home along the Rilis ng Ispaski Demonyos. Renato Jubilanos, Elsie Segundo. By the way, si Boy Rilis, pulbo pian agkuno na alipungay lupa to. Si Napoleon nating lahat. Madulap ya kabwasan Idol Orly, pairap ya maong subilay natan at dagupan, grabe perwisyo. Ang gaputay perwisyo, tipakan, palakpakan, no simmabe. No simmabilara, with camera, tipak, with microphone, tipak. Sabay relief
Depak. Fernando Espinosa, Erenio Velasquez, singasatan. Agka makaulad baloy. Aramay sapatos mun simasang ila, lapud danom, delap. Amay sapatos kun simmangi, iterkulawari ko mo na papigarag kinang Dr. Velasquez. Angka po, tatagay sudanom mo baloy. Mairap la. No Anthony nasipam ditan niya, kausliran na balayang, singa si Buboy Kukya. 10 stitches, so ito, may salito niya. Ya, agto nang kausli balayang, tadanum lante, di man, asuga. Ay mairap si kami raratan niya diabetic, di ba? Delikado, no nasugat kad untan. Ya, agmuna nang tatagay sudanom. Delikado saray diabetic aliwalabat lan na leptospirosis itam baka naputo ni Salim. Mario Ico, Fernando Espinosa, si Jojo Bauson, Merle Nicolas, Belma Munar, si Nelo Javier alias Boboy Coca, Cristi Cantago, yung Regidor JJ Gamboa, Servando Palma, Nestor Maramba. Kumusta lantan, manaya malimga sa market? Panon kayo ran lumalako natan? Dulap Fernandez, Rizal Street, Dulap Ebe Fernandez Avenue, Dulap party, sa party ditan Macador, Enerne. Aya panmarketan tayo, lakamot magsaysay fish market area. Danumot sudala na mo. Rodolfo Fernandez, Agustin Perez, si Maxi Soles, si Jolens Antipulo, Victor Castro, si Ima Alipio, mangkukulkul iratan baloy mo Ima Alipio, politika, supan na kukulkulanda, legan niya mayamay sumangka kaukulan na tulong, saratay constituents datan, mangkukulkul nira politika. Mansusukpiatan social media, radyo, Elorde Castro, Tansikagawad, Ikong Francisco. Si Remedios Mendoza, yagla makakaloob at trabaho to, Lapulantid, Dulap, Ebe Fernandez Avenue. Kaiba tulay Nardo Tibay. Kwanta naman Lucas ni kasi si Madam Nati, ditan, the executive. Si Mary Jane Macaraeg Bundok, ditan Poblacion Weste, tan si Jolens Antipulo. Cristina Ocampo, ditan Bakayaw, kumusta mutlatan manaya Sitio Patalan, Barangay Bakayaw Sur. Sa ikwanan Rodi Fernandez, amay-amay man rireklamo at imbunog dan relief jad binlok. Amay bulas, agda na iluto ta aliwliwa kwanto, nitan. Untan tumot so reklamo ng TC Orlando Aki, yasamay interdan na bulas kuno ada si katunya at abuutan la. Inluto to pero agni gabay kuno na aso. No agagabay na aso, gabay sirin na too, kwanto. Ay ano sa nyo mantipak kayo, ano sa nyo, may salamat kayo, lakap yura, may palitrato kayo. Mambiso-biso kayo. Katutay tambal, na alipungay mata,
tan alipungay lupa. De araratan ya relief, ararama may old stock lalagi, sunalayo, kanyan maantot. Wala ra may arom, makuto, kwanda sunana aladamot, araratan old stock, pero wala mo't iraramay arom, makala na balo, maragap may interdan bulas, kukwanda mo't, masamit siya panangan, kukwanda. Sa ikwanon ati siya, ditan at palapad sampabyan. Kwanto, Sir Orly, pagsubok na naman, alam nyo na naman, harvest time. Kwanto, LC Segundo, tan si Armando Segundo ditan at kanawalan na bimalay. Si Len Coronel, si Annabel Bugayong, si Ramel Velasquez, tan si Marita Milicio. Si Cheryl Fernandez. Si Alex Fernandez. Si Alex Fernandez, aga makapampapasada natin na tricycle to, taalaram ditan at mayumbo. Kanyan limamut lara kuno at evacuation center. Si Agnes Ramos, si Lilani Bautista Paragas, ditan at Malasike. Si paring Noel Lumboy ditan at Wood Kalasyaw. Carlito Bandong. Jesus Bong Kabigon. Si John Tandok. Si Jojo Ramos. Boss Jojo, good morning. Si Ernie Pakistani Llanillo. Don Ramon Bautista, belated happy birthday. Si Dr. Glenn Soriano, nabuwas. Nakaiba tayo at programan e-Karma Health Option. Attorney Remark Rabanso. Danumot lagi di mana do opisina to at Register of Deeds. Alison Ramos. Attorney Alex Norman Lumboy. Attorney Alvin Fernandez. Happy birthday at kinan Delmar Estrada. Kan si Madam Clarita Asperas. Teacher ko at high school at University of Pangasinan. Si Mang Ruben Di Guzman. Engineer O.J. Cornel Bentinilla. Professor Edel Abalos. John Ray Bautista. Noel Mejia. Former Mayor and Vice Mayor Sami Rosario Ditan at Bimalay. Ditan at Barangay Amangkuro Bimalay, manaanap ira na-relief in Textadyaay ang kapukuno ni relief ditan at Amangkuro Bimalay. Si Paing Daroy, si Tony Pats, si James Imbornal. Walay inate jada pasin ko Liptos. Liptos kwanto. Teenager ni Lapod Dulap kuno ditan ed Arellano Bani. Ditan lanyo latan ed bunag na samay computronics sa building.
may old building, ha? Arellano ba ni anak yutan si James Imburnal. Asikaso yung balat, baka napulag kayo at Imburnal. Napulay malaglaam ya oras da sayan programa tayo talaran na nyo la sa programa na likna ay balay nan RJ Jimenez. Good morning met da saray kabyangan na Anos Labat Association ditan da Barangay Salapingaw ya dadauluan nan Boss Palang de Guzman tan si Kagawad Erickson de Guzman, Kagawad Tonyo Bautista, ex-kagawad Pablo Fernandez, ex-kagawad Jamie Benitez, puro ex-men ha, si Chief Tanod Joe Bautista, Marvin Reyes, Manuel Abalos, tan si Bong Aguado, Haring Waldo Baruso ditan at Sampabian, si Mila Shapno Gomez. Aratay manayam at Lasip Grande, Pugo Chico, Lasip Chico. At manalwar kayo ha, tani wala ray reported cases na sa Liptos ha. Ibabaganan James Imburnal, wala ko no'y kapitbahay dan inatoy, teenager ya. At inatoy lapulanti kunod leptospirosis. Si Benji Tan, ipapanang to so kipapasan na sa pwesto daditan ada Tayas Hardware nilooban la na danom. Underwater ha, ditan ada Tayas Hardware kasi atagay sudanom natan. Ay, normal latan. Normal latan. Palakpak kayo. Tipak kayo. May salamat kayo. Ada Sararaya at ate Gagimira. Ya opisyalis ada gobyerno. Sa ikwanan 0976-194-5713. Good morning Kuya Orly, yung baktron ng syudad nasira na, hindi pa nagamit. Mabuti nakakaslas ng ibang parts niya, sayang naman. Wala na. Gunggo na yun. Kasi katutay gabayulantin gobyerno. Kantabay ko the technical side, si Engineer Nixon Dakal. Itilak milalangula, subalag mimpisa salamat at balang sinansakay. Ya pinablin dumuringel na saya na programa tayo early in the morning. Pakaasulan na aral, aliwan pandural. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon tan alta presyon. Diyos ti agngina apo. Ang puta-putang Iren Balita. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M ay si Ma'am